Piteljke se peku na hrastovom drvetu, a peć je od pečene cigle, što daje poseban miris ovim lepinjama. A za dobru piteljku potrebno je meko brašno, kvasac, hladnija voda, vrela peć i brzina. Mi radimo pitaljke tokom 30 dana Ramazana. Pitaljka se radi od mekanog tijesta i posipamo je sa šurepotom koje daje poseban miris. Evo, radimo 3 puta tokom dana, a ovo je iftarska tura, kad najviše dolazi naroda i kad je najveća gužva. Eto, vidite, ne možemo da stanemo jer to radi, mora da se brzo radi, vidite. Čak svaki drugi ili treći dan pitaljke budu besplatne, jer u vreme Ramazana stižu donacije ljudi koji žive u inostranstvu. I ovu sad, koja je donacija naših prijatelja koji su se odselili, rade za Norvešku, ovo su oni danas uplatili, a mi to poslije dijelimo ovdje. Koliko se desi da imaš u toku? Pa prošle godine smo imali negde oko 16-17 hiljada pitaljki, a ove godine već imamo uplaćeni nekih 10 hiljada, pa tako eto bude to svaki drugi dan, otprilike budu besplatne pitaljke. Kupci za Salkove pitaljke imaju samo reči hvale. Samo ovo su najlepše, stvarno. Ne znam. Možda su svugde, ne znam, ali ja sam navikla na ove. Ja sam ovdje redovan, dolazimo stalno za pitaljke, pitaljke su im izvrsne. Dešava svaku drugu, treću večer da si ne plaćaju, da neko to financira. Pa ovdje su, za mene su ovdje najposebnije, tako da redovno ovdje dolazim. Posao je težak, ali kada se nešto voli, onda nije problem. Ima vremena i za odmor, kaže majstor Salko. Pa jeste težak, vidite da samo na ovoj temperaturi, još kad se radi noćna smjena, baš je težak i naporan. Volimo, valjda ovo, i otac mi bio pekar i ja sam porastao u pekar i povoliš da zavoliš ovaj posao, da nije. Pa ja volim da radim ovaj posao, nije mi teško. Umorim se, ali se odmorim poslije, ali... Inače, Mahova pekara dobila je ime po pekaru Mahu, koji radi u ovoj pekari sve do 1991. godine. A već tada je sadašnji vlasnik Salko počeo da uči ovaj zanat.